Maya payabak po, iabetala po king kakatamong panalangin, di kakatamo pong mas intention ngeni, kapasalamatan da ring Third Order Carmelites, para king Fiestaning Virgen del Carmen, Blessed Maria Sagrario Community, Ben and Gloria Madarang, Carlos family, Edward and Cynthia Cueva, din pong may Mario king Barangay Santa Cruz, Pambilog, Nixon Punsalan, Virgilio Kayanan and family, Danilo Dungka, Joey Gatchalian, karing mag-birthday, 91st birthday of Carmen Maming Franco, at birthday na rin pong Julie Kayanan. Speedy recovery ng Marshall Kayanan, Ding Mea Ngubye, Antonio, Lazaro, Maryland, Anastasio at Rita. At syuta na pong king kalabinganam ng Domingo ning karaniwan na panahon. Talakad tapot kan tatayang dalita pamuklat.
King lagyuning ipa, ampuaning anak ampuaning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Hesu Kristo, ing lugod ning Dios sa ting pamakisan metong ning Espiritu Santo, manatiliya ke kayungan. At kekawan timurin. Kapatad, adwan taking ginuing pakaluluna, karing kekatang kasalanan. Yakas tangining miyagdanagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu, At kayo kapatad, huling kasala kong bina, kingisip, amano at dapat, at miyayliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko kang Santa Mariang Kapinanman Birhen, karing sablang anghelang pong santo, at kayo kapatad, inipanalangin niyo ko, king Diyos, sa ginuta mo. ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluan na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alang angga. Amen.
Manalangin tamo. Ketang Webis, July 16, piyesta na po ning Birhen o Nuestra Señora del Carmen. At kekatamo uling alata mo pong ordinary day misa nya ingaldoyti kaniting misa gampanantaya ing kekatang pamangadi pamagpasaw king Birhen del Carmen. Sana so panakatamong maging matagumpe laban kaniting pandemya at abayan na katamo itamong keti San Luis maging malusog pamikakatawan at matibe kasalpantayanan. Oy paming mayupaya kambilanda ke sana ring panalangin ning Birhen Maria at saupan miras kang Kristo ng anak na, amabibye at magari kambemo, at ning Espiritu Santo, metong muking panga Diyos, manggaman king alang angga. Amen. Makiramdam tamo po, king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't kin libro ning kabiyasnan. Alang aliwang Diyos, subali mo kaya ka, ang makimagsabal tin sabla-sabla. Anong kenok sukat mo pang patunayan, king kapilan man, ikapas sinalang minatol, mit mong katuliran. Ing kekang sikanan, yaing sibol ning justisya, ing kayupayan mo, babo ning sabla, gagawa na kang mapaglunos, karelangan. Pakilala mo ing kekang sikanan, nung tututulan da ing upaya mong miral. At papakit mo, ing kamulangan ding makibalo, king upaya mongan. Dapat agyang ginuna ka, ning kayupayan, magdalang lunos ing kekang atol, ing kekang pamamahala, magdalang kaikpitan. Uling burian mo, tambing, nung atyuing kekang kayupayan. At king antik reting kararaptanan, turume ing kekang balayan, ing sukat lang pakit ganaka, ring makatuliran. At kekang anak, dirinan mong maragul, akapaninayan, babiye kang dalan, ring kapanisyan, para karing karelang kasalanan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ginoo, malam ko at mapamatawad. Ginoo, malam ka at mapamatawad. Pablasang malam ko at mapamatawad o Ginoo. Karing sablang mamaus keko, mit mukang lugod. Ginoo, dalangin ko keko, sana pakiramdaman, ingka kong dalong, kaya kasanang tingiran. Ginoo, malam ka at mapamatawad. Ding bansang kekang lelangan, kekala lumapit, bansang ba at munye kapuryan, king kekang lagyu. Mayupaya ko at darapat bage, ang makapagmulala, bukod mong ikayong Diyos at ala ng aliwa pa. Ginoo, malam ka at mapamatawad. Dapat ikaw o Ginoo, Diyos kang mapaglunos, ating lugod mo alang kapara. Mapibabata ko at parati kang malugod at tapat. Balikdan mo ko at lunusan. Kenke kang talasuyo, ipagkalob mo ing sikanan. Ginoo, malam ka at mapamatawad.
Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Kapatad, daratang yung espiritu, bansaw pa nakatamo. Uling tao tamong may na, uling etaman balo nung makananutang manalangin. Dapat yung espiritu, ya mismo'y magparalampo, arapaning Diyos para kay katamo. King dalong aera manapasyag ding amano, ning tao. Ing Diyos, ama nakit ang ganaking busalan ning puso na ning tao. Balo na nga tsuking pilubluban ning espiritu. Uling ing espiritu, yaing magparalampu, king arapan ning Diyos, alang-alang king kayang balen, at agpang king kaburiana. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Parangalan tayo po ing maya pabalita. Ingino manatiliyak ke kayo, At kekan timurin. pamipasyag king maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya keko, Gino. King panahon na ita, salita niya namang Jesus karing tao ing metong pang talimhaga. Ing kayaryaning Diyos, kawangis niya ning metong nga taong sinalbag maya pabini, king kayangasikan. Bisa na bengi, kabang matutudla ring sabla, tinatangyeng kasalang na, at sinalbag yang bining marokadikot, busal ning trigo, at sakaya meko. Inyang tinubo at memunging trigo, linto mo naman ing marokadikot. Inya ringalipa ning menasik, linapit lakeya at ngara. E puwari maya pabiniing silbagyo Gino. Makananong mikasamot dikot amarok. Mekibat ya, de patanayan ning metong kong kasalang. Kitang daring kayang ngalipan. Buriyo pong putputan ming dikot, aliyo nga nang mekibat, magkangking pamamutputyo pati trigo tuki. Paborenyong parehong tumubo ang gaking panauning papalot. Potang oras ng palutan, sabyan nyo karing talapamalot, tipunan yung mumuna ing dikot at sakayo aptasan at dulukan. At tipunan nyo king kakong kamalig ing trigo. Ing mayap ng balita, ning kagatang kaligtasan. Kapurian keko, O Kristo. Maya pa, abak po, mangutang ko po. Sana pakibatan nyo ko. Nino mo kay kayo ing may kagawa ng mayap. Magtas na mo pong gamat. Ing may kagawang mayap. Okay. Ngini po. Nino po kay kayo ing may kagawang marok. Magtas lang gamat. Yan naman po. Nung retang ginawang mayap,
ilan mo naman ding ginawang marok. Nya, itam po, misasamot tamong trigo, ampong marok adikot. Pero, baluyo po, at sigurado baluye po ini. Waling maralasyang daramdamang kanako ini. Na originally, ing misalbag ke katamo, trigo yang mayap, trigo yang ibat kingapong gino. Ing tutunan yan, nga tamo ping maniwala. We were created in the image and likeness of God. So, buri ng sabyan, natural tang mayap, natural tang banal. Paniwalan ko, sinimba kayo, uli na ning magkunwari kayo mo. Paniwalan ko, sinimba kayo, uling natural yang atsukeng puso yu at pangatao ing banal. Natural king kayong pangatao ing mayap. Ngining kutang muka na ako. What ning kayo po makagawa kong marok. Kasipin, uli ning sasalbaga na nakatang marokadikot ning kasalang ning Diyos. Anya, itang pamanyapat mong marok, yung tutunan nita, alway kay itang talaga. Da pwedeng i-conclude na you are that person. Maybe, with the incident, uli na nitang insidente, niya, they can conclude that you can be that person or you are that person with that incident. Uli na nitang insidenteng ikit dang gawa mong marok. Pero ito na, you are not totally that person. Anya, king kagatang ibanghelyong yeni, papakit na ni nga pong Gino, ing adwang oreng adwang bagi, pwede tamo muna maging kekatamo. Mumuna, yapining maniwalaya at magtiwalay nga pong Gino na malyari tapang ayusan ing kekatang sarili. Maniwalaya, ulitan ke, maniwalaya at magtiwalaya kekatamo na abayo tayong kekatang sarili. Akwa tayong apapagtagumpen itang tutong kalikasan mo. Akwa ming apapagtagumpen itang silbag ng bini ning Diyos na datang ingaldo nga napin ng Ebanghelyo last Sunday maging mayap kang gabon, matabang gabon, amamungang dakal, datang ingaldo mawalay tang dikot, maraigya ing dikot. Iting mo muna. Kadua, huling atin tayo talagang mabagal tamo, kanya, makasadyayang manaya. He is willing. He is willing to wait for our improvement, for our development as real believers, as faithful believers of Jesus. Anya, oretaring attitude na ni nga pong Gino. He trusts us, He believes in us, that someday we can change. We can remove those weeds, W-E-E-D-S, those weeds in our life.
Even though there are so many struggles, we can conquer it. We will succeed. Maniwalaya, magtiwalaya. Itapin, huling ngakopin, ulit-ulitan ko na kanini, we are very slow in improvement, in development. That's why He is always willing to wait for that time to improve, to develop. Ngini, nung dalataya ka rin aliwang tao, ning kay kasi kakatamo sarili, inlawe tamo makanita, Lord, panayan mo ko ne, sana sopan mo ko at panayan mo ko na abayo king sarili ko. Ngunit yung problema po, ang itamong manakit, makanitang pangatao, ne, uli na nitang gewa ng ita, kukonklud na, yan ita, yaning makanyan niya talaga. Itang total ng pangatao, makanyan niya. Kukonklud tane. At emoy kukonklud tayo, atulan tane. Itang ausandang rush judgment. Ne? Intendency tamo karing outside, makanyaning lawe tamo. Kalupatala ding alagad ng Jesus. King kwento ng Jesus ini, ding aralan na actually ding alagad eh. Kasiring alagad, fishermen la. Fishermen are different from farmers. Maraguling pamiyaliwa daring magliligo asan karing ortelano. Ding magliligo, potang inatsaring karelang lambat at inabit de ing lambat de tang malyaring kanan ilamong ibilira karing karelang lulanan de tang malyaring kanan na yasan yukserong pasibayo king dagat o ilog tambing dong akawani agad-agad pwede deng ikawani ing marokayasan, king mayapayasan. O iting mentalidad daring alagad ng Jesus. Anya burira, ketang kwento ng Jesus, papalto na ilapin ding kayang apostol deni, na putputan minay dikot. Ali, nga na, yapin itayng ortelano, yapin Jesus. Ali, puputputan, pabrenyo. Datang ingaldo, ako nang mamutput. Basta't paninayan tamo. Ing tauling panahon. Ning kaya tama ka panayi eh. Dragadik ya. Paten me. Nga nanitang manimuno. Nepo, baloy na siguro. Puser ya. Paten me. Rapist siya. Pedophile siya. Dapat ating death penalty. Ngara. Nya ing simbahan against siya king death penalty. Kasi nadula pang kwentada rin kulungan. Anya ko kulong la, bang kanita dinan lang pamikatagon magbayo. Ngayon nung ngelamig bayo, nga pong ginuya ng bala. We don't have the right to judge them. We are judging them only according to what happened, to what they did. Pero niya yung gagawan tamo, kukulong tayo. Baka kanita itang kayang gewang ita, si Siyanne. At magbalik yalup kay nga pong ginong. Iting sangkan, daring kulungan. Nya, yan po ing problema kay katamo. O tayo mo pansin ng kayong sarili yun. Puwatang manalbe ko pong pelikula, TV series, at tatanda ng kepa kanita itang bayo-bayo ko pang pari. O seminarista ko, ning kakabay te, ni seminarista ko kakimiging pari ko. Ita pong Marimar. Ayal ba niya po itan eh. Anyang mumuna talagang mangayalipan niya, talagang
Masakit lalub deng manalbe, uli na nitang gagawandak ang marimar. At anyang migtagumpeni, bala mo, anak atang kasaya. Potang yanang ketang manalipusta kay, yanang papakan keng burak, keng dinat. Bala mo nakatang kasaya. Potang makaya blasya. Why? O ba't tatanab daking utak tayta? Na bala mo agad-agad itamong gawang solusyon kaniti. Itamong gawang kayatulan kaniti. Nya nga kupin, aning kasakit pero kailangan ling iti turunan ni ngapong Ginoo. Ing turuna yapin itang lugod karing kasalang. This is really very hard to do. To love your enemy. Pray for your persecutors. Masakit yang dilining turunang Jesus. Uning yang pagawa na kay katamo. Anya, buri na luguran tala rin kasalang tamo, uling makasadyayang manaya. Uling mapibabataya. Buri na makanyan tamo mo naman itang tutuki kaya. It is really very hard. But if we ask the Lord to help us, to strengthen us, I believe we can do it. Siguro bubulong ko kanyan. Mang kasimilyari kaya kayong makanya na masakit na karanasan, niya pensa, buriyo, sabi yung agad, ing mamatawad, ing magpasensya. Pero yung tutunan yan, potang ika ng may karanas, may bugmeng panyapingilan, itang dinapat mayap keka, may bugmeng panumbukan. O kaya, buri mo, barilan may pa, bakat mamisan niya ho. Madalas makanyan ing mentalidad. Anya, kining misa tamo, manyawat tang saop kang Jesus. Numakanano yang mapamatawad ng ngapong Ginoo kay katamo. Numakanano yang makasadiyang manay ngapong Ginoo kay katamo. Numakanano ngapong Ginoo makasadiyayang o maniwala yang agyutang magbayo. Makanyan tamo naman sana karing kaparatang tao. Sana ituro na katang Jesus. Itanam niya king puso tamo at isip ingan ti kaniting mentalidad na. Huling kadalasan, mas magbaboya itang turunan ning kasalang na ning Diyos kay katamo. Nabala tamo, itay gusto, itay makatuliran, itay mayap. Amen. Sasal pantaya ko king Diyos ipang mayupayang tutu. Linalang king banwat yato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagli king upaya ning banal Espiritu. Linasa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mi pa ako king krus mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete. King katlungaldo sinubliang mebye. Pepay tasya banwa makalukluk wananing Diyos sikpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka rin mabiyem pon menga mate. Sasalpantaya ko king banale Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pam sa makding santo, king pang pataw daring kasalanan, king pang subbirang mieding mete, at king bielanangga. Amen. Panalangin ning balen, maralas tang panyubukan ing mwa ning Diyos. Dapat mabagal yang mimwa at malagwang mamatawad. Adwat takeya, misan pa ing itubod ni ing kayang Espiritu ning pamamatawad at pamakipagkasundo karing sablang tao. Nga tamong manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king Santa Iglesia, lalo ya sanang maging talayatad ning pamikasundo at kapayapan king yato, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing pamuntok karing sablang balitang,
bitbitan dosa ng bitbong kapibabatan at tiyaga, ring kasakitan ning kekatang panahon, at manatili ring panimunan ing balayaning Diyos, king migit pang pamagtagulaling, kapanupayan at kasalpantayanan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin ni. Para ka ring mga siyas na pusong palpikasala, makombertila sa aking Diyos, kabangatin pang panahon, uling kingaldoning pupol, binanang matawli, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin ni. Para kay katangang at tsuketi, ali kasta sa aking dapat, ing paniwalan ay at tsukaring puso tamo, ing maragul ng kapagnasan ning lugod para karing sablang tao, na anumaning karelang lahi, relihiyon, o kabilyan kingbe, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin ni. Ngeni po, duwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Akakit mo, o Ginoo, ang aking kabubusalan ding kekeng puso. Balo mo nung nuna anti lalabanan ning kekaming ketasan, paginakit at kayalan kapanupayan, ing pamangailangan ning mamatawad. Itubot mi kekami ing kekang espiritu ning lugod, ban makapamatawad keng makabuklat apilubluban, at apasulungan mi ing tune kapayapan Kristiyano. Itinganaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ikanta tayo po yung dalit para king pamagsadya karingain. Thanks to your goodness, this bread offer fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of God. Blessed be God. Blessed be talakatampo. Manalangin kayo kapatid, banding kekatamong daun deting tinapi at talak, matampang tanggapano ning Diyos ipang mayupayang tuto. Tanggapan niya sa aning Ginoo, iting daon karinggamat mo, king kapurit kaligay ning kayang lagyo, king kaya katamo yung kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginong Diyos, mapamakalulong ipa,
ing anak mong Yesus agkatano king kayang dulang ding may na kambering masikan, ding matas kambering mapagpakumbaba, kapamilataning pamakitabno kayo, ding may na mipapasik nangan lasana, at ding mayap lalong mipakayap, at ikamingan maging mamu kamit mapamatawad at mapibabata king metong at metong. Antimonong makanano kang mapibabata kay kami, kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatili ke kayo, At kaya kaan timurin, iyat nayoring pusuyo, makayat na ano king Ginoo. pasalamatan tayong ginu adios tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliring pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa. Dios king alanganga at lubos mayupaya. At ka ingke kaming biye, pangimut at pangataw. King pamibiye-biye mi aldo-aldo, daranasan mi ingke kang lugod. King lugod mong tenam king metoyato, binyene ningke kang anak, ing banala espiritu bilang mumunang bunga. Ababiye garantya king akayabe mo kami king siping nakapilanman. Mulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banua, daralit ming kekang ligaya, lain makyabe king alantok ng dang pamamye kapurian keka, ngaming kakanta. Banalbing ipa, karapat dapat nakang puryaning meto yato, uling king kapamilataning kekang anak Yeso Kristong ginumi, at king kayupayaning Espiritu Santo, dininan mong diye at kabanalan ing sabla. Alakang tuknang mamaus king kekang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo, angga king kayalbog na, ing dalise daon miyampang niya, bilang kapanyamban king lagyo mo. Ipa, pagamuamumi ing pabanalan mula king Espiritu mo, reting ay na daralamit daraon keka, ban maging katawan at daya no ning kekang anak Yeso Kristong ginumi, aminutos ke kaming pagmasusyan miya iting Eucharistia. Kanitang benging mi panganyayaya, kinuaning tinape, pepasalamata na ka at pinuri, piraso ne, at pinyene karingkeyan disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kanadye, itiyeng kanakong katawan, ami daon, para ke kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinuaning kalis. Pasibay pe pasalamata nakat pinuri, binyening kalis, karingkayan disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, at minum ko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayit talang hanggang tipan, ami bubu para kayat para karing sablang tao, ban kaya mi patawaran, laring kasalanan. Daptan niyo iti, kayong pamigaganak kayo, kanak.
Pasyagtaya ing misteryo ning kasalpantayanan. Ipa, gaganakan ming kamatayan ing kay kanganak, ami ngabos kay kami, ing kayang maligayang pamanyubling mebye, at ing pamaitas na banwa, kawang panayan mi ing panyatang ng pasibayo. Inya, daraan miya kay kabilang kapasalamatan, iting mabye at madalas sakripisyo. Balikdan me, ingayayin kay kang Santa Iglesia, at lawan me ing midaon king sarili na. Paulining kamatayan na, ikaw na kaming sinut kay ka. Pagkalamu king ikaming misulusulo king kayang katawan at daya, mikatman kami king Espiritu Santo at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kaya sanang metong ngalang anggang daon keka at papalyarya na kaming mirakayanan king pimamanan din kekang Santo. Muna kami ng Maria, kapilan man Birhen Induning Diyos, antimurin parangalan ni king kayang titulong Birhen del Carmen. Sana abayan at antabayanan mo kami, lalong-lalo na ngayon panahon na ng pandemya. Kambe ng San Jose, ing kayang esposo, aparating mamantabi, king kayang pamilya. Kambe ring man mga apostol at maligayang martires. Kambe ng San Luis Gonzaga, ake kaming patulunan at ding sablang santo. Paulining pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasaupan na lang patanat, king arapan. Ipa, iri sanang aining pangasot mi kay kamamungayang kapayapan at kaligtasan para king mabilugayato. Pasiknangan me kasal pantayanan at lugod ing kekang Santa Iglesia, akasalukuyan maglakbe keti king nyato, kambening kekang Talasuyo i Francisco, ake kaming Papa, ati Florentino, ing kaming obispo, at ding sablang obispo at pari, ating mabilog ng balayan ay natbus ding kekang anak. Ipa, pagkanandaman mong mit mong pakalulo, ing panalangin na niting pamilyang pinulo mong marap keka. Dinusan mo mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasaut. Ganakan mula naman, ding kapatad ming mayango na bye, at ding sablang keka may matulat, may munah, ketiking yato. Malugod mo sanang tanggapan, king kekang kayarian, anong nukimana yung magkamit lubos, king ligayang mga langanga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalumuking yato ing sablang bagay mayak. King kapamilatan ng Kristo, kabenat kaya, ipang mayupay ang tutu kagum ng Espiritu Santo. Papuryan dakat parangalan, manggaman king alang angga. Anting meto nga pamilya, pangadyantay tang panalangin at tiro ning Ginoo kay katam.
Kabos mo kami o ginuking sablang marok, balugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, pan king kaso paning kay kang pakalulo, parati king mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kamang maninaya kami, kambiyaning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong, kay kaming talapangabos. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapapurihan, ngayon at O ginuming Heso Kristo, as sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, no nelawan mo yung kasalpantayanan kay kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga, Amen. ing kapayapaning kinuman at tilis sa kapilanman kay kayo. At kekan timurin. Ipakit tampo ngening mikakametong ta, king kapayapan. Kaluguran kong kapatid o ini i Jesus, ing mapamakalulo, ing malugod, magana ka, mapamatawad, makasadiyang manaya, king pamagbayo. Mapalat tamong ngening lalapit kayo, pan mipasik na nga na, king kayang panlalawe. Ginoo, Ginoo, ya kung kumatampang tanggap keka, dapat yakas niya nga mano mo, kumayap na ako.
Horacio Imperata, laban king pamaglaganap ning COVID-19. O Diyos sa igpami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karing dakalataw. Ipanalangin ming ang tabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyo karing masakit kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawan na kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap, karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang meyango na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magobra kami para king ikakayap ding sabla, at ban makasawp kami, karetang atsu, king pamangailangan. Ipaniga pumike ka, ing patuknangan mo na, ing pangakalat niting virus, ating pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyang po ang magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman, king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ay indoning Diyos, emo sana pisawili, ingaklismike ka, king kakulangan mi. Nune bagkus mo kami ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan na Virhen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan, ipanalangin kami. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Luis Gonzaga, manalangin tamo. O mapamakalulong ipa, dinandakesa ng bayong parasan deting misteryo, at yatad king meto nga bayong biye keka. Iti yadon mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatili yakke kayo. At kekan timurin. Idukuyo ring buntukyo para king masusing bendisyon. Panwanan ako sa ning Diyos king kayang pakalulu at enako paboren mangalingwan king magligtas ng kabyasnan. Amen. Pasiknangana sa ingke kong kasalpantayanan kapamilatan ding patutu ning kayang lugod. Bakong manatili king pamanyapat mayap. Amen. Yarap no sa kaya ring kekong takbang at ipakit na nung makanano kong lumakad king lugod Kristiyano at kapayapan. Amen. At bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayang tutu, ingip pa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Umenak ko king kapayapan, mabiyasang mibata at manupaya. Salamat, King Diyos.